iwasan ng iligal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippines Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Good morning! Maabig, magayaga, masayaksak, tan maaligwas, yakabwasan na Lunes, balang sinansakay pinablindumuringal na sayang programan Early in the Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dito yung programa tayo. Sapay kumada kayo tinasya at nga kasasaad taptang aldaw iti Lunes. Pitsa 29 at bulan na Hunyo, taon na 2026. Kantabay tayo at the technical side, Engineer Dennis Palaganas. Say amigo yo, your one and only. So nakaulop yo at pangipanungtal na sa manunahan niran impormasyon, balita, aray controversial tan sensational iran issues. Yadan tayo na malak na baniran nga komentaryos pakasulan na aral aliwan panderal. Good morning at kinan Manong Ben Jubillanos titan eda bali na Kalasyaw, piyesta yunatan eda sayan agaw, piyesta na patron.
Maswerte kayo ditan da balay na kalasyaw. Lapod say kalasyaw ay nasa mabuting kamay. You're in good hands. Jada panangi daulo panangi pamalakad na Mayor Patrick Agustin Karamat. Ni antayo jad sarayan na kaplusan say balay na kalasyaw at akala na record ay zero disallowance. Zero disallowance at ato'y gagimira the first half na 2026. Aside the satay nalaton seal of good financial housekeeping. Jala pasilong ta na ato'y gagimira. Congratulations. Zero disallowance so LGU Kalasyaw. Kanyan ingkwanton ang Kalasyaw ay nasa mabuting kamay. Anan si kato so ang parungtal na satay State of the Kalasyaw Address. SOCA. State of the Kalasyaw Address. Municipality of Kalasyaw. Impalapag to. Iray agawan to da loob na sakay taon da panaguloy ito niya. Ya aya at akala na saratay untan iraya pagalang malapo Department of Interior and Local Government. Ya imatagay ni imatagay so local collection. Imabot itan the 28%. Malapo at samay 69.6 million ya dati na koleksyon at natan imabot la at 89.3 million jada first quarter lambangat itan. First quarter. Ya atan atate gagimira sa gabayton na ibagatan at jada pangidaulo na administrasyon to at dimmakal iraramay investors tapian mampaalagay na negosyo ditan at balay na Kalasyaw. Sungugan ya limubo so local collection yung nabot itan na 28%, malapot sa may 69.6 million pesos. Ya datin koleksyon natan imabot la at 89.3 million pesos hanggang the first quarter na 2026. So dakil ni the best is yet to come. Dakil ni so, on palunag iratan niya negosyo. Sa kaya faktorita na tatay gagimira at ay maong pamalakad na gobyerno watan suoksoy tan karaunan. Hanggang manuntan say babalag ya problema tayo ditan natan. Siyempre no, undadakal iraratay investors undadakal iraratay negosyo sakay at sara may epekto to niya at traffic. Traffic. Pero aratan at gagawan natan na saya maong marakap ya plano pulaing ya nayari na manggawa na arum ira ya dalan ya nadikongest ira luluganan ditan mismo ad sintro lautla ditan at satay crossroad ad Tagupan, Santa Barbara, Bimaloy, San Carlos ya area may kolaan na traffic
post ditan at ating gagimira. Kanyan na wala lara so ginagawan alternate route. Yaon dalang ka da maluwad on paway ka ditan da Banawang, San Vicente, ya on lakara da municipal proper. Walamat iraramay arumadalan ditan. Yan nayari tan posible lamat ya gawaan. Yung paway kamat ditan Bimmalay. Actually wala la. Pero kailangan ni so arum iradtan ya ruta tapi ano na decongest yay kawalaan na satay crossroad o traffic intersection dabitlan na balay. Ang gaman samay ng sangaan at paunlad Santa Barbara. Ibi traffic mat ditan. Anon dara kalante so negosyo ombubulaslas so sa kaya balay atan so kaakibat tutan ya problema da traffic. Antoy gagawin tunatan at antayo kasi sa balay na Kalasyaw at sakay at saramay flood prone municipality. Yasing nga dya da syudad tayo na Dagupan. Kanyan say gagawin tunatan say concentration to nilira da satay flood mitigation project. Flood mitigation project. Tapiano araraya tate gagimira su problema da satay dulap at nasolusyonan nitan kanyan say uunaan to initdan to na say prioridad aya so disaster mitigation flood mitigation project lapulantid antatimat ya say munisipalidad da balay na sa munisipalidad na Kalasyaw at flood prone na municipality itan kanyan uunang untutan ya project natan disaster and flood mitigation sinakbay tula tate gagimira suwa pangkutkot pandreds da sararatay kailugan yagaylay karakul tan kakapal na sararatay debris naladitan dabitla ya ilog atay Parungking River ya muli na namang nabuhay abilay lalamutitan ang marakupla sudaloy na say danom tandakilla so nabibili ira ya nayarin na pinabangan ilog. Anduko-duko itan, pigaran na kilometrutan ya talagan na drainage. Ya bali-bali la natan, asubok da, anong ningdan, anto ipik tututan, nan dimmalan sumapalasapas, mabalasubos siya uran. Bali-bali, subatik, bali-bali agos na danom. Ya dati-rati noon talan na imuran, at loob na sakay oras, 2 oras, at dulapla. Iray porsyon na Kalasyaw natan bali-bali la imalarimlay ilog maplos la so agos na danom kasi inanticipate tula antes ya unsabi so sibilao wadtala ya arayay kailugan adreds laratan binabakho iraratan amin kinukutan agaylay kakapal na sararamay naladaditan ya aya kumbaga nakahinga ng maluwag at malalim ang mga kailugan laditan da Parungking ya bayaglan ng Dukingking alawan singa saramay arom ya natan nilabat ira mangukutkot na sa drainage isturbo o trapiko iratay pangukot-kot dad sa haratay drainage da at abayag ya panaon abayag yan duko ya summer
Tinulyanan day, akatiwangwang iraratan. Siguro, inalagarda mo ni unuran, tapi ano unlumag sudalin, isanda natang kalkalun. Aman lagi luhi kutulatan, ha? Sige. Andi bali rosing, no si kalay ng lapwan. So dakal, iraratan niya imparungtal. Dabitla ya State of the Municipality Address, SUMA or SUKA, State of Kalasyaw Address. What is the real state of the Kalasyaw? Anton talaga, suntalan na kipapasan to. Employment opportunities, fiscal discipline, tourism and socio-cultural heritage and youth development. Malikot itan, ya i-report ada Saray Kalasyawinyos, ya timmagay so koleksyon nasay wish lapulantid amayamay lara sa unsa sabi iran investors ya mangilitnag na negosyo ditan dabitlan na baloy kanyan sa ikwanto at nakikita na ang progreso ng bayan ng Kalasyaw at unti-unting nararamdaman ng mamamayan ang ng naturang bayan. Walang maiiwan sa paglago ng Kalasyaw. Atan atate gagimira si papalapag ng Mayor Patrick Karamat. Kanyan ditan. Akala recorded ya zero disallowance. Lapulantid pitutulungan pangkakasakay na saray opisyal na balay tan na barangay lautla at sararamay indalan na kalamidad ya ditan at tulong-tulong tanjad primeron pangkanawnawa naging zero casualty so Abitlan Municipalidad. Amin ya sararamay apalabas iraya mayors. Amin ya saramay apalabas iran na mayors. Dimagop limatan yanan adengal tanang iter na suporta at liderato ng Mayor Patrick Karamat. Watan si former Mayor Celso de Vera, former Mayor Roy Macanlalay, former Mayor Mark Roy Macanlalay, siyempre si Vice Mayor and former Mayor Kevin Macanlalay, si former Mayor Bauson, watan iraratan, interda suntalan malaknaba na suporta dahil liderato mangkakasakay ira, nang kakasakay ira, tate gagimira, first time in the history na nang kuditan, unopposed, so Mayor, angga po'y kalaban. Di ba? Siguro, nagawala lamot at saya may kadwang pangkanawnawa. Nanang tayo. Kasi katutalante, bapalapagdan, walay unity. At least, si katuya, so, sakay at saramay ihimplo, dapat kumun pamarisan na arum iran munisipalidad. Yasay ninunot at si pangkaabigan na say balay, aliwan samay ambisyon. In the morning. Aliwan sa may ambisyon. Basta wala labatlay kalaban, walay oposisyon, walay demokrasya. Hatanya rason. Pero andi, dumaso ginawa datan, unity for progress. Nang kakasakay ira. And hopefully atan at magnayon itan, pangkakasakay ditan, Dabitlan Municipalidad. Dapat mo't kumon, pamarisan na saray arom balay tan siyudad. Say marakop ditan, asinggerla man operate. Siguro, hayala, within this month la, at man operate latan
So dialysis center at Abitlan Balay. Balbalag ya tulong itan. So dialysis center. Imagine nyo tay umbiyahe ka ni. Malapo ka da Kalasyaw, ula ka ni Dagupan, or ula ka ni San Carlos, ula ka ni Ordanita, no inerya pasan itay pampadialysisan na sakay. Ya pasyente. Natan, ditala mismo Abitlan Balay ay na man-operate latan tay dialysis center pigara labatlan na dokumento so alagaran tapiano aya at tuloy-tuloy la so operation mabli kaya sumampadialysis aray kabyangan nasaray farmers aray kabyangan nasaray tricycle drivers and operators aray vulnerable sectors initdan iraratan nasaray insurance. Kay pambili bantayo lanti dasaya initdan tumot nasa recognition tan commendations iray amin ya kabyangan nasaray department heads and employees yan ang trabaho araraya nire-recognize siya amin iraratay import nasaraya ya kabyangan na department head and employees agto sinulo so credit agto susuloon so kredito amin tinawag pinaalagay iraratan ya impakabat indayo abitla ya gawan State of Municipality Address Soma Odino Suka State of Kalasyaw Address. So ang kapoy atilak amin initdan nauntal pagalang initdan nasa komendasyon aliwan si ako aliwan Jollibee siya lang ang bida, di ba? Ano wag mo hanggang na recognition iraratay tutuom jay pa ka nang mulagit sakay kayas mabiskag Hercules dino Samson anga po tumambukor mo siya idadayo mo sarilim labat hangga po'y pansumpalamod satan kanyan na nilingaw to ninangnang to iray kaantabay to, nirecognize to, iraratay katulungan to, abitlan munisipalidad, kanyan na agamuran iraraya natan, kagalangan, tan aratan niya mihuras, tan the best is yet to come, dakil ni, so unsabi, kwanto yan ayarim posibleng nagawa ni balay na Kalasyaw. Nang kuya Mayor Patrick at future congressman niya na ani after Congresswoman Rachel Arenas nayari lagin ditan mutla supuntirya na youngest mayor anay panang nang tumat no wantoy panon to sa trabaho bilang sakaya chief executive kanuntan irang klase na talisew wala ray bright ideas aratay principles and idealism walad si katurarata na tati gagimira kanyan na nayari tam posible nothing is impossible. Don Ramon Bautista ditan balay na manawag tan Region 1 respectively. Region 1 Medical Center. Anturaya ipapaway danatan social media. Si Kasam Don Ramon baka si kamot na ani na 500
si kamot na ani so yandad social media, ha? Kamlanti, mayama iraratay kinditan. Manisiim. Happy birthday kinan Jesus Bong Cabigon Jr. Jesus Bong Cabigon Jr. Happy birthday. Ayala, may babagada. When the law no longer protects you from the corrupt, but protects the corrupt from you, you know your nation is doomed. Tulay nagagawa natin. Silence for sale, ha? Silence for sale at ate gagimira. Wala tanitay spirit of idsa, ha? Wala ni kasitan. So, spirit of idsa at ate gagimira o anggapulatan. Spirit of malita, ha? Ave Maria, nakno kay kwarta, say sinsilyo, walad sika, nitala, mali-malitan, unsa sabing kwarta. Anyan wala ray aglaunesel, ang gano araramay ilalaban na partido da, ang gano amay impustay bilay, nasay pamilya da at aglatan neneng aglatan nununutan basta sa importante say pakinabang. Sa minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan, panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. O dyan ipakabat, malalapod saray, manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1.
Asahan po ninyo ang tikalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the Morning. 33 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan pa ng ipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Kaya ba yun sa paborito yun istasyon DWGE 88.1 Radyo Pangasinan. Kay amigo yo, your one and early in the morning sa Kabusol na Sare Balasubas. Matatakot gobyerno tanjad sa syudad. Inaro balot na Sare Nalalamas tan Mananisya ed Katuan. Good morning at kinang former barangay Captain Sani Hunatas. Malasalasas, inawa yaon sa Bintampol, ditan, ed Barangay Salaan, Mangaldan. Speaking of Mangaldan, ay nako, way nako, Mangaldan, ang gano mo'tla ulupan na sare atateng tansaray mamaistra, luluganan mo'tla. Bembenan dametla, kontrolon dametla, agaylatan. You cannot serve two masters, tatawagan tayo. Okay, Perla Fernando, sa ikwanto jay at mikero na satay braceback. At tuya panangasi yulad siyak nakaukulang ko'y braceback kanto. Nayarin na itermudyatay ken medical abstract mo at nanangnang tano panon to kinisaya makakaraw na sara sponsor mo ni Lira at sata niya bitlan braceback hatang kulabatan singa na encounter no antutan
Anti tsura tutay brace back. No gabay mo, danta ka, baby back ribs. Baby back ribs. Dakulitan. Ditan malim ka sa market. Pero atay brace back, ako ni kabisado ta na Perla Fernando. Kanyan, no gabay mo, awit mo jatay medical abstract mo, tapiano mananap ta na sponsor nilira at satay brace back yay papalapag mo. Panawagan mo't manaya ditan Region 1 Medical Center tapiano ag dakilala mo't ireklamo at social media ya singasara yung papaway natan at social media pi asikaso yo para ratay pasyente yo ditanay ani walay mangkakaukulan na sa may bracelet at salito niya abayagla halos sa kibulan laya ya mampapautot at agdamot ni kuno galawon say manrireklamo jay sa ngaran na pasyente Michael Ora irereklamo to tay Dr. Mario Castro mikakasila kuno ya nunayari at opiraan la ta kargaan la na sa may brace may salito niya ta mampapautot sa problema mamimpiga kwanda so i-request da ya pampa laboratory exam to niya no mambilang ng laboratory exam ipanang nang to may resulta to may laboratory exam to hangga po may doktor after 2 weeks 1 month insan another request na lamot for laboratory exam anto pagmaliwan to te pasyente ay katuya so untalan na problema ya ipapasabi dalawas at R1MC kakapuyan nasarara siguro ararayan doctors at kiniraraya consultant labat siguro kanyan na unsabira gabagabay dan oras tan unsabira no anton agaw gabay dan isabi their own itawag to saya pleasure da or time schedule da pero na may time schedule da ni bagarag matira unsabi amay agawan niya sakit sara may kumparik so iniibang kunda ya dati iniibang ko da R1MC unya la so sitwasyon to kada mampa check up tagabay to ni paupira may balbala ga siring tud pagli na mataton niya na irritate amay sin required at sika to ya higit man aman ni may asabian ni na COVID at sa araman na panahon mampaswab manggastos kasumpal na swab, malalamot so laboratory exam, kasumpal na laboratory exam, sabi may agaw na check up to, ang gapulalamot may doktor, man kinitsika to, hanggang inatoy lamay to, agla atambal, agla na opiraan. Nako, agtila gabayan nagawatan, sayay agawad jay, sayay pasyente ditan wala la actually so saliularan na brace ano sandala karamor maong labat wala ray amigo tayo nakatulong mo mga ito na discount pero ang kapumot ira di bale at gawon tayo pulaing araya na i-report siya unong udkinan Director Joseph Roland Mejia. Hey, another chat message. Mas maragot ko mo Noel Mejia no ayay i-chat mo tsak at personal ya messenger ko. Ikargam live na DWGE Facebook account tapi ano nabasa na saray viewers tayo tan saray listeners tayo tani piano na ani ibagada ya
gawa-gawa talabat yan, Ken. Message o reklamo. Ipapalapag to dyan. Say kwanto dyan, karo may sakay, tinakaw day, motor to may kaba ko, tindira na banjo sa kanto. Kwanto? Tindiro na banjo. Kumusta kalatan? Kagawad na banjo. Lusipayay, kabat ko no na Noel Mejian, tindiro niya tinakaw day motor to. Actually, sakitan, saray, sakitan at saray talagan inamin mo na kabiyangay Philippine National Police atagay so insidente na say crime against property. Atagay so insidente na crime against property. Kanyan manalalwar tayo at sararatan. No ararate tambut so iparadam sa motor mo lakaman jogging tundaligan iparadam sa motor mo umpabil ka nga palay tambut so to noong labat tatambo so labasin nalada pero ay so i-report na Noel Mejia at motor la mismo so inala. Okay, reaksyon at sa may Soma Kalasyaw. Yung flood mitigation project ni Mayor Patrick Karamat, ilang buwan nang inumpisahan yan at hanggang ngayon ongoing pa rin dahil talagang tinututukan niya at tuloy-tuloy ang dredging or backhoe operation sa mga ilog ng Kalasyaw. Sa Dagupan, yung dalawang dredging machine dyan sa Pantal River na ilang taon ng dekorasyon lang, hanggang backturn na nga lang, bihira pang gamitin. Yan ang flood mitigation project ng mayor ng Dagupan. Hindi naman, in fairness, ngayon lang gumagalaw din yung backturn. Yan, nakikita ko dyan, mangkakalkal drainage. Dapat mangkumon, summer ni, ginawa dala. Katong sabi ko ang kula, inidang kulay rason, siguro nalagardan unuran, tapiano unlumuk, imay dalin, supsupon to may baktron, o kukutun to may baktron, umalalagi, sige la. Disturbed traffic, di ba? Nanuran la, insan iramang baktron. Talagang untan, kanya-kanyang style. No more flood control investigation, idol, kwanto. Wala na. Inanod na ng baha yung mga mali-malitang pera. Safe na, ligtas na yung mga involved sa malawakang kurakutan sa buong bansa, sanhi ng ating paghihirap. Kaya sabi ko nga, mayroon pa ba yung spirit ng EDSA? Ang nangyayari, silence for sale. Silence for sale. Huwag ka na lang mag-ingay. Huwag ka na lang mag-ingay. Aabutan na lang ng mali-malitang pera. Magbulag-bulagan ka na lang, magbingi-bingihan ka na lang, at utal-utal ka na lang o kaya putulin mo na yung dila mo. Si Katuya, Tatay Gagimiras, nagagawa natin. Pati saray kabyangan na mayorya eda Senado,
sa ikwanda at hindi umiikot ang buhay sa flood control lamang kaya mag-move on na raw. Pantutan, tagabay tayo lang din nakabatan, sukatuan, papawayon sukatuan, lusyo pararatan, si involve, sa tay malak na ba niya takuan. Sugagan na si katutay paniirap tayo. Ni amay-amay suun lulusan krimen. Nakdakal so nagagawan na krimen. Aliwalabat ya sayay crime against sa property at ati gagimira. Dakdakal so nagagawan na krimen. Maya-maya nagagawang patuyan. Imagine nyo tan, yung agawa alam di man da Bukawi, di man Paltugan, ratan at bautan na saraya kabyangan na suspected hold-upper tang kapulisan. Di man din area. Jad Karukay, nasatay tatawagan tayo ng expressway na nayarin. Pakasakuti anad satan, di man ni mismo o dakwala ay toll gate kabaluyan. Sunan ratanda. Wala ray biktima dararatan niya grupo, Jaad, Pangasinan. Walay inuhold up datan ng Pusurobio, Rosales, tan arum niran passenger duyag na Pangasinan. Malawakan kwanda sa operation dararatan. Siyempre, kaakibat latan na sa illegal na droga. Malaknaban din siya. So problema tayo at saratay illegal drugs at saratay kabarangayan. Good morning at kenan Master Sarlo, si Bads Vidal, Ma'am Jenky Alagadan, Armando Segundo, si KB Pu, Madam Dena Pereira Lorenza Gonzales, si amigo Irenio Velasquez, mambabantay naman at Calamba Laguna. Okay, bakasyon to natan. Pero kailan swerte tuya nan Irenio Velasquez ay may retired police finance officer dyan siyudad tayong Dagupan. Ya aya at anos kalamor kanto ya intalikarkarto so pan-aral na saray anak to nanyunatan walalay abogada ya anak to na understand si katoy administrator amo ditano da Cavite. Ni doktora. Yan anos labat. Merna Estives, serbisyong mabilis. Ima Alipio, Servando Palma. Ariel Tamayo. Rodolfo Fernandez. Welcome home kuno ada kenan na Christy Cantago. Salamat at sa may pasalubong. Kailan surte ng Rodi Fernandez. Si amigo Rene Quaresma. Watan ada Cebu City mambabantay mo at sayan programa tan istasyon tayon paboritong istasyon ng bayan. Good morning daw kay Ining at Auring Mejia. Greetings mula kay Nicknock Tolentino, Ditanod Perez, Market Site. Renato Villanos, si Maestro Carlito Bandong, si Ate Cha, kwanto salamat sa tulong nyo. May unang hakbang na sa pagbabago. Natanggap na namin ang cancellation of temporary permit. Naramdaman na po namin ang ginhawa kahit papaano, sana magtuloy-tuloy po. So, ibig sabihin,
Hindi na po masyadong malangaw ngayon dyan sa may barangay Palapad, Sampabian, na kung saan nandyan yung mabaho at maruming poultry na kanilang nirereklamo. Ngayon ay mayroon na daw cancellation of temporary permit. Kailangan lang talaga dyan regulation, sumunod sa mga patakaran ng sanitation division. Hindi yung ilagay mo dyan yung negosyo mo, hindi porkit nagbabayad ka ng wish mo, nagbabayad ka ng business permit mo, ay pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hindi pwede yun. Kailangan nating sumunod naman sa mga alituntunin. Kung hindi po ito nakakasira ng kalikasan, kung hindi nakakasira ng ating katawan, at kung hindi nakakaperwisyo sa taong bayan, maganda po yan na makakatulong sa progreso at ekonomiya ng isang bayan. Pero kung ito ay lumalabag sa mga patakaran, ay hindi naman po pwede na yan. Kaya ipaglaban ang inyong karapatan. O yan, nakikita nyo na ang liwanag. Sana magtuloy-tuloy na yan. At sana hindi mapulyot ang isipan at mata ng mga nanunungkulan. Cristina Ocampo, Maxi Soles, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, Victor Castro, Lynn Coronel. Ang sabi ni Madam Dina Ferreira, wala ng espiritu yung ng EDSA Idol, kasi yung mga pasimuno ng EDSA Revolution noon kakampi ni Bangag. Ngayon mga kanin suka sila. Taman, marami kayong mga pinagsasabi, pinagmumura pa nga ninyo ang ating Pangulo, di ba? Hindi pwedeng ihalal ang magnanakaw. Ngayon, kasama na nyo na. Naragsak ngagsapa, naragsak nga bigat king kaapo, Professor Edel Robinol Abalos, JJ Gamboa and Fernando Espinosa. Attorney Remark Rabanso, good morning. Attorney Jason Mejia, good morning. Sabi ng ating kaibigan Sinapulyon ko, water meter strike again dyan sa Nueva. Ninakaw ang water meter ni Danny Conya. Pambihira. Ang daming tao dyan, ang daming mga tricycle drivers, maraming tambay dyan, mismo sa Nueva. Hindi pa napansin? Yung pagnanakaw ng water meter ni Danny Conya. Pambihira nga naman, antikwenta to tayo, CCTV camera ditan, walay CCTV camera ditan, akin, antikwenta to tan, agyo anang nan, supay, nan baklas, nan takawad sa raratan niya water meter. Aliwala ba tayo, si Danny Conya, so, kinitan, biktima satan, dakdakal la, irebiktima na sa tay pantatakaw na water meter. Ditan, Arellano, Villamer, Solar, Road, dakdakal sa biktima ditan. Jaed A.B. Fernandez Avenue, Arate Business Establishment, dakdakal sa biktima ditan. Ay arapan na pwesto na Kapitan Danny Caras at ay DWC Joyce Enterprises,
asabian lan na may apikuwot la may water meter to. Niyarin, imposible na talapos ni na motor iman. Wala laad silak. Wala da bangkita, wala silak. Pero natalapos mo ni na motor iman at maawang sukarsada dyan luksab. Alangan niya sa motor at undalan ni Eda bangkita. Ay, nako. Kaya lang ibabaga tayo. Sipamat kasi. Sipamat kasi so mga saliw Eda sararaya ya water meter. Siyempre, aratay tinakaw, no sinalimutan, nakasoan ka. Kaiba kad sararatan, di ba? Gano'n taputan nyo Kuya Stephen Evaristo. No sika, ang aliw na sararamay tinakaw, sarag mo'y nakasoan. Liable kamot, kapara na samay nan takaw. Pero, no, si Senador Tito Soto sa mga ibalapag at satan, ipagpalagay na natin na binigyan ako ng mali-malitang pera, anong kasalanan ko dyan? Hindi naman ako public official, Kwan. Anong violation daw niya? Nako, yun na nga lang nagnakaw ng maliit na bagay tulad ng water meter. Binili mo yan, ninakaw yan. Makakaso ka, parehas ang liability mo doon sa nagnakaw. Itong mali-maliit ang pera, anong violation? Kuanon Senator Soto, ipagpalagay na natin na tinanggap ko yun, kwanto. Agaylawa, so panagrason na sa kaya Senador. Na kwarta na umbalay, ninakaw sa taong bayan, ihahalal ka ng taong bayan na wala kang pananagutan. Sabihin na natin hindi ka opisyal. Ito na, lumalabas na ngayon, conflict of interest. Pinoprotektahan mo na ang mastermind na sinasabi nila. Halaran nyo lang sa programa Lik na ay Baloy ng RJ Jimenez. Titilak milalang ula sa balagmin pisasalamat at balang sinansakay pinablin dumaringal. Kantabay tayo at technical side si Engineer Dennis Palaganas. Sa amigo yo, your one and only in the morning. Makinis ang ulo, malinis sa isyo, hindi malisyoso. Maabig yakabosan at saray paboriton dumaringal na sayan programan early in the morning. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa